Nung pasatan at kataniyan doon, akaholong ulos na nito hamon. At at natikong kudro kaya ito, ito pinitabiya. Kung di niya piha mo pinagpar niya mga borko, mga laka, nang sonya maramarangi, sa itong isima mo, dapotan. Asa sahat matutusun, sahat matubuntiya, kamo di rin ang bulan. Kung pasahat kami matok ulos holongon, di hamo na sa luna. Pinagpar niya mga borko namin ng sonya mo na maramarangi, sa sahat mga matupang gabiyan, dyan na tantong mahamo, di paso-paso, dyan ang tira mo dito. Kung ano yung mga borko, pasahat kami mga ulos, akin namin, may mga sila ko parang ito. Jadi emang morok na borju, nagpuro na lagu. Nang pasatan na kan do ulo oras pir nang songi do ulos. Asa dong hata nila tutu nang magdoktor. Ni iris mati baho, dinay pisalian. Oras mahamot ko nga mga majaro ulos ng pasatami. Tugadan mo tatong dihan ng mga leyan. Di masa ihata siya kami hula-hula muna. Sinabaho sila jawluan na marhamarangi. Gabi madal horos sa mambo. Jadi mulai tema dia batta bata mulai tema nang diperpungat sa dagon ima ulaw sorma ni damang nakahawlong yo. Dihamu hula-hula nami rajay marga na ibaho sira jawluan. Maula de godang maraja nami pasatami tujulan mo nang pinasaha mo nakin somong. Eme namar lutu getini boraspir manang pe boraspir getini eme namar lutu. Saya saha matang yang unonak kini emang kerja nami. Kali. Saya berlutu madu dia kabere munon di sinadongan di persadaun do di dos miroha. Tapi mobil mah dihatur mau tujuannya. Gomos tanya kok kamu bilang. Do di boras firma pina sahamu asa dohon na kok katan dua firma kok ibal-bal pasaloma. Firma tol dinami salu raja namina terus tol di mana lucu-lucu mana. Mabukit sa Tuhan mamidu. Kaban tangiang na pinasahamu ima ulus na gajang sigaro rabu. Saya sigaro punopar. Gejang maberita horas, gejang maberita gabi. Bigyan ni Raja Maraganewaho, siap kami pamurungmu. Matuto mang burung gabi magabi. Atong isopya mang raja nami mangarade mamu, neng romahan manobahamu. Alay masobahami mang raja nami molotungpe. Otik sasadina bisa namin non lasma rohane raja majano. Gabi. Amang permusik nami. Betaw mang musik na hobar tu sini manob. Gabi. Antang bet kamu. Gabi. Thank you.
dia mamang pada nabi. Gabi. Mau natin mamang ko na burju, mau natin matutu. Takas do boto kami. Dala takas do parho kami. Toho matutu kami. Anak ni Reja do ni Reja. Roh kami hula-hula muna, ijojo muna. Sangat do kami di kamu. Jala sopa do kami magapito kami. Last matutu roh ha. Di kami hula-hula muna di partikenon. Songon hata nila mawe man dokon. Asan mutu nila bengeme. Mutu na nakaraka akari adi ibu. Rodo hamot na magdabot tayo hula-hula muna. Di ba kamu ha? Jari-jari muna. Jari ko dapat tangan namin magok do hebe. Maju. Di siya lali, ada namin ito mali. Asa siya ngit magito sa magtabata baka pasauli pasamota di hamuna. Bona niya puli man itong jonokon ni si Kapangon. Si magtabata ba matong di hamu akan dauli. Magtabata ba man akan. Maju. So ni masahan ni hata namin amang muruk na burju. Ilalah mga lusi do ka nung majalo at kasobang muna to kami hula-hula muna. So ni mamang buro mulati. Jadi mulai dari madihamu tulang nami marga na ibaho. Sari na yung pagidoh kami. Kumusbok kamu di tangianmu. Dianakon nami doho. Parmen nami. Dihela nang diguru nami. Na tinadikon ni na dua-dua. Walau tumula pa yung mamang raja nami. Siap putan nami on. Saya mata de batanga mga ramot yang mudi ko. Mulati. Kaya medyo sila horas. Asatan nila marati mang buro. Mulati. Amang pati nami. Gabi sa nabi. Ilaw mo malo putiyo. Ilaw wat ang panggagatan. Padamang magot ng sitiyo-tiyo. Mas padamang magot sa hapon. Anosa, así o mesinacha. Wala ada mangurut. Dihita turnip suang-suangoni sibulon. Taburo sorana. Sibulon mangido amang burung ala hisada perempuan dohamin lain sibulon do turnip. Apa masuk paham? Gabi tulang gabi. Gabi na sana ni. Las roha. Oh lo. Yeah. Dihita turnip sibulon suang-suangoni saluhut dihita po para raja ni abaton. Nung masa tu hita pertikianon rap pertama hita di bogun ya lawan ni amang burta. Tahu di mana? Gabi na. Gabi. Jadi Jadi buha dia mau rajin ngamang ara dia mamang. Kamara di halang bur. Gabi. Amang promosi nami. Gabi. Anggol ko mata dengan muda ba. Ate, Serta dia memburu. Jadi di termasuk kami langsung di pasar kami perbuibir nabi nuan niaka. aka si matuaku. Oh lo. Gabi na nami. Amang promosi nami. Gabi dan Pagidol ni Rajay Oma musik panamunamuan dohot na labos haton si Bernito. Ido. Das Gabi dan iya ido. Ban ido. Ido. Le. Kasi na ban. Le. Ido. Ban.
Mau lihat ang pandinami. Gabi, Mang Gabi. Jadi dia muna sa luhut kumparan ni amang guru namin noong Jumulog. Oh, ito lang. Yung matakas tutu di pasahat namin so terbuitir. So gati ni si Ludu may di hamuna sa luhut ng kumparan ni amang guru na Jumulon. Pasatong namin na so hatang boras so hatang ni boras pir na binuan namin. Pirma bakti ko, bakti bawal pasalongan. Pirma to di muna sa luhut na luju-luju maaka pasamo. Jadi song nido dia muna salut ang guru namin nung matutu takas kami noeng di punggun ya lamang muna marcos irma ng jumulo ya natuwata ima amang guru namin yon. Itangyang namin ang giat di siya bugian ni amang guru namin yon. Saluhut muna pagparan ni ang guru namin yon lam tu sada na rohan muna lam tu taba na kapatsariat tu julanon siga jangon mo saya di hamuna saluhut na pagparan ni amang guru namin yon. Mati. Jadi dia bang namin tetak do pasaton namin habar hudul namin turnip kay kamu oti abang kata ni Ulusta. Jadi mau ada yang dinamik jadi kalau hata ni ulos na ipasaha ni among guru nami dari pihak ini Oh, ito lang. Oh, ito lang. alay anong panggilan nami sa among guru Gabi ko lang. karena kami dobek tunit anyon na guru nami yon Oh, ito lang. jala yala muse guru nami kita behamin yang sedana itu guru nami sama ni mak panggilan nami yang tunit Lasro ito lang. Lasido filosofi ni halak batak. Unang moro molotap. Banang pala mabuwa. Lasro ito lang. Muli ate. mau lihatin mama Oh, ito lang. jadi panggilan nami itu amang guru nami saya matu na guru nami Oh, ito lang. Maju. saya tu iboto nami sisana amang guru mga to Oh, lang. Usok kamu. Kawak po. Ako po sa tulang da. Jadi ido di hamuna salu ang guru namin. Oh, ito lang. Di na rumahami soan pasihaton ulus di manang tahatay di na marjada jana budari muna tadi ber kami isim na lawan jalosa. Jadi soan hatan ulus na buy pasahatan guru di Bikion. Jadi dia muna amang guru namin sila masongoni boto namin ng kapahokpo ison romahan na guru pashaton ulos tuha muna ulos nagajang siyang matutunan dia si Budian ni amang guru lang tugajang na umur muna salhut pinakparni
amang guru namin suang-suang lima dia muna iya tembun saya gajang mau muna tujuan non ditangyang namin siang kami gula-gula muna ng maranggi saya sahap matutuloy di pasal tuan nakapasok-pasok tujuan non ng taba at kiroha karejeki tujuan non kung sonok pe amang guru ito nabuhay tapos ulos ba lasma rohani roha muna lasma todi ng badan muna amang pargol pasulto mahay pa sa ulos tu keluarga ni amang guru kami bekamu ma musik na hobar musik kita tulang. Gabi majalah Horas majalah gabi, mau liatin maditu hatta, mau liatin ang dipermuat kepertian. Naudio. Jadi naking nung asahat siyang hahapar hudul nami turnit. Oh, itu tulang. Sahat mau si Tuhani si bulog. Gabi emang. Jadi songon hata niulos hata honon nami amang guru. Naparjulo sehali. Mau liatin madituhan. Allah beri kami parjongjongmu namar haha anggi sir songo si marunabuna sada si tiruan doton sada si halasonon terlumubi madihani tulang Gabi tulang, gabi. bokjol mana mga biyan mamireng parjongjongmu sada songo dayuna mulai hati maditu number 2 hon nung ditariasok kamu nabudari kirariawat singkat terbeliriwat singkat menuduh sekirana mangalak gogo manan tubing kuno sebelum sahat tuh apa suami alai mak pangatur ni Tuhan ini meda manggoruda dan meribar tanah hamaten hidup na dua dang semangat manuk siwat taradora dang si tulutu siya belum meniroha so ni mapardok ni Tuhan ini alai mak makorhon akalas niroha mo demang goruda so di nakaning parjongjong ni hami jalu nak katulangmu terlungo bima di gula-gula nama hamaranggi sada dutong sudi marhibi tinading ni damangon kita pe gabi bulan marsita dari sudi nani jadi di bartikan opet itu sahat Selamat datang di live. tulang musik bulun sinomoro maya deh idia manain amang buru nami ibu dapat sugi ate pinopar narodo mewakili mate tapi majalah Horas itu Sama. oh no sahak majolat tong perjulo tomang borunani nang borunami pinoparnay dangi Oh, tulang. natulunai dos maroham dari pemuda dos maroham sada dua tolu holo mangboru
Jadi mak Roma kami itu pasahat tentang yang nami margiti ulos si gajang rabu. Sesi marohani Tuhan hot songon nidok itu. Asa hormon sidik kota duk men si Japang na walu perbutuhan na maralit mata na maradu marjapal matong bagian ibarat men maradu. Sesi marohani Tuhan sahak na pengabu saluhut na akapaso-paso. Saluhut akan naulinadinggan gonongmu matong ihot dito manijay. Pati sanari ka ng romahanan tong pasahat tentang yang nami margiti ulos si gajang rabu. Ban majomang godang na hobar. Gabe jalan. Jadi matutu hamang borong songon manipuli perjongjong nami di vertikyanon pot madi kita saluhut na songon nidok na dua emen si tabel dua maperlingkungan ni si porok di betama tong nomor 2 luhuk menitol di parok songon ini untuk panggabian perporasan sian hami hula-hula munang amang borong gabi majalah horas Mulai nanti matutu di hamu hula-hula nami hula-hula mahamarangki rajai turnip suang-suang ng rajai marga sibul. Ya kita ulang kita yang muna kita panup sudah jabarna. Ala kibitulah raja nami guru ibarne de dong ijabu. Ya yang bu sektor sah datang yang muna. Emma tu jadi mulai nanti matulang. Songo kata lulus nak kini ulus na gajang si tarok rabu, gajang matutu berita horas, gajang berita gabi. Nalau si bigyot ta, nalau si tangi horot ta, tujulon nyari di badan ini damango. Ya, ano to bro. Ho de basa tamu pasu-pasu mardong horas si binutut. Asa bir mapaki-poki balu-balu mapasalawan. Bir masalutot dinami luju-luju manang sinalongan. Amang na nami yang Roma kami marsobat dulu pagmu. Alimar pangidok kami mga nami molotungpe. Otik sisaginon na dukasat kami. Sobalihum nami tuha mahula-hulay Raja Turnip suang-suang ng Raja Sibulun. Las marwani damangi Mancalosa. Gabi amang raja nami. Amang promosik nami. Nanggorak na kami manong bahula-hula nami Raja Turnip do Raja Sibulun. Ay parsulin nung Sibulun to lang. Horas na kami. Ido. Baga kamu na atin. Araw pa pa. No. Baga kamu. Oh no. Molo hurang baga kan gabi viral doon. Baga dyan. Iliwat ko. Ido. Iya. Down. Napola na punasa to lang. Nampola. Oh, na punasa. Ay nagay sulang to lang ino lewat siya non. Ido. Oh, lo. Ay mamang, nani. Gabi. Iya.
Gabi medyo magburuwak kung inang oras. Bunga dito rohamuna pasahat. So nakabalik ng rohamuna tuhami sa luhut ulaw muna alam dikityon. Mitiala arida madudu ibon hamunway dikityon. So ay sigityo ang dia madudu. Lam sobu uas nami gulat siya non. Paso-paso nami tanyang nami rohamuna. Lam tiyo madudu tawang muna ay tujulan non. Guma aka las niruan matungan ni Torga muna sa luhuna. So ini mahata na buida pa sa tani diha muna keluarga ng guru namin. Muli ate ma. Jadi mulai ati mak, salin ayo rukuk kami tuhamu Rajai turnik do si bulun sahak ma tupal niyo puisi Raja Barna. Grabe emang guru. Mulai di gudang ma diholong dohot tangyang na pinasa mo na nakinamang raja nami. Saya si marana matari bata dilopok ko may turang nami ganut tan lumobin ma tubinopar ni damang naung jumuluko. Madudu. Raja nami molotong pesong pada butar bek kami sobbal bagas sa tikyon. Otik dang siya taon gunang dang si Bujion. Ang ito lang iya kinaotik de. Alimar hiti holi. Gomos Panginoon namin tangyang tuha mo. Saya dapat ang pasarya mahujulan niyari. Anak doh buru nami yon asabu itong tong lamsangap hamu hula-hula nami ginuban nami tujulan nami. Tersoalnya mga raja nami. Molotong dumardum sila sa tongan ng mga raja nami. Di ba tama na mga ramon dito sa luhut. Gabi may jalawas. Jalo mama masatan ne. Grabe emang guru. Ini obatnya nami. Gabi talaga. Kali pasatan sa luhut holong nami itu keluarga ng guru nami. Bek kamu mah musik na ubar tu sih. Horas. Banyak kali penontonnya. Nah, Horas. Halo. 250 orang. Macam. Oh. Kenapa jadi banyak penontonnya? Kamu ada be? Kamu ada be?
Aduh, panas nih, Pung. Ade, kamu mau bongkar pulang? Bagi dua itu ada anak seorang dari Yahya. Amin. Langsung dia kita naik kartong na. Naik kartong ni nagkarong do. Katong pribadi tulak na kamu. Aduh, gua gabi malas din di pergi ikut be. Kita nang muro. Lida po pareho po tato kasi mamora. Guru bere bebere na juga ton. Karena dulu mahita lang mga duping guru para dulu. Kung pareho po tato kasi mamora, guru bere bebere. Tapos hidup inang. Bahama, Lungang guru. gabi maju ika. Alisat tabi ang guru. Kalau tuh di sisa kami tuh wala muna isim pasatan berarti seperti kami. Sebelum itu lang, gabi jalan horas. Maju ika. Ulang may dah. Amang permusiin namin. Gabi na namin. Naing manamu hula-hula kami marga si Mamora mahami. Las di somar sida pasado Gabi sida. makan. Pada ulang mamusiin naik. Wala namang pati demi. Gabi magdalo. So dia mang group, songon buar stil, songon sejak dia adalah duduk. Songon tang yang amat itu tang buru, saya madu cuma di kampung panggabi perhorasan. Maju Sulit nang dipasok pasti aka diajol marang burang. Dalam tu memara peparangi yang mengburu na jumbolon. Gabi tulang. Uji mang buru. Lagi mak. Buru dia mang mengburu buru. Lanjut ke kita tulang.
Idang buru, songon pakat itu dari obat maulu setan atau orang buru. Terus kita mah bro. Gayang bro. Abang pada namin. betul. Pada namanya ulus na hapal ulus gajak rabu, storo rabu, tu babor nami. Beda mama godang na sumatusi. Itu gamang buronan. Ngopasat kami ulus na apar, ulus na kadjang, stok rabu. Masa dia betul sia na tapos para yang buronan 17 tahun. Jala sa to kadjang murmuna, so torok at tapos parana. So dia ditutup menukung dengan balita mapagabi 17 gaduan, hari ini gaduan na maramar ng gabi, bolo ninggat tabo baris gaduan. Sa kami yang buru ulus na kadjang belum hapali. Saya itu lam tu gajang nama urun ya tapopar yang baru namin nagabi si bagian nama di berita nauli di Buninari sialan yang baru sama juga mana depan nami Siti ini masuk ke pak golang-golang parauna bolo tung soni penabu ita patuhame yang baru amat teba di batama nama go ini Jadi mulai tema tulang. So nagugup tulang ini. Arong do si bata penau ng waktu. Alam memang ulong nga sore mulai maleto. Aliya kinadak sa mga tulang ini. Mulai tema tulang da. So malam na tulang da pala mahuwa. Dihamu hula-hulai Raja Simamora. Saruba do tulang sa mga markay Namora Marrohan. Takas tuhuwer kami di hari dunia Karajes tidak kayak nagsuribaya. Danga pala na mabeda-bedahon, palak kamu Raja Simamora itu beda torot-torot na anak. Mulai ada di Tuhan. Boras si pinudot na pinasamu gatin naman na marludu, tuhami pamoromu. Asimara na matrebata, saya marludu ma di sinadongan, di hajol maon, di hatoropan di pinopar, sugot ni haduan, di panading di damamu. Asabil mapak ko baul-baul pasalongan. Pilih patut dinami sa luhut, luju-luju manang sinadongan. Kita bayangwalang tangyang nahok marhide ulus na gajang sidarok rabu. Saya torok pinopar ma torok maribur haduan. Gajang matuti barita horas, gajang barita gabi. Si tangyang honot ta sa luhut na siya pinopar ni damang naong parjuloko. Amang raja naming Raja Simamora na ingro mahami manobahang.
alay marsete bitulang agak maju masawadik asa songon na longgar. Sibuno lang cara ka pamurumunon. Olo. Alay do marsete bi memang raja nabi molotumpe odik sosadia so panalaw si pasaton namin non lasma rohani raja imbacalosa. Gabi amang permusik namin. Di. Gabi. Nang rumah kami manong bahula-hula raja si Mamora. Hobek kamu mangda. Gabi man. Ido. Hobek kamu. Lihat man. Iya. Hello? Cek kami nama tulang ate. Jadi mulai ate mak tong. Baru kita domat ke dibata. Halo, Jakob Titi. Di haradion ni hula-hula nami marga Mamora di bagas tikyon. Tangtak dot nami nang dia mangbaja nami. Kalau kata mulai tegoran. Salina rokok kami molo tumpe otik sosadia na berbasa kami di bagas tikyon. Saya robe partikya tujulan nyari lam sangat lam denggat ulota tongdo lam sangat hamu rajai benon nami. Tersoni memang raja nami hata jak kami gabi may jala horas. Wala ka matutup yung puro namin. Tumula sa namin di pantay na muna. Di na roha mo marsoba kami hula-hula muna. So na tutup mo ko namin. Di hutod na karit ebeng-ebeng. Ngoroha mo sa marsoba kami la mardungan hebeng. Lang berula si guru mo ka jagal gambar na taboy. Sanggian matutu lam tu
Gabi na patsari muna, lam tu tanggo na kasadon muna. Maju dulu lah. Song itu tuang baru mantuman akka Ay, si Tio atau video. Oh, itu lah. Amsan dia betul sobu mauas kami yang baru. Maju dulu lah. Kami anu labur tu pada pasuki. Maju Bagot kami yang baru. Bagot nama rata negara dulu biar. Bahos na nama kadalo. Juga dharma dia yang baru. Maju dulu. Yang baru. Ang mga jalhasa tayo tulang. Amang pada kami. Nung asipul kami di nama rumah nung asipul masoba mubur kami tu kami dal kami balas rohan kami di sumber sebenarnya sida. Sialan yang amang pada kami tiaw tiu di bawah penguhatan baik dan makut tak tiu las penuh. Makarani mah hula-hula anjay ari dong. Jadi semuanya madita ngamat-ngamat tubuh peparaya puta juga di tonan baru berenang bebede na adong dengan anong obat tu jauh-jauh ni alam baruta omma partikia dita asa makatapak kita mangadoni jauh-jauh ni nasida kusong na ita asa luna Nah, marah itu sendiri, jadi iman amang baru, Gabi tulang. amang arah di kami. Boleh ada dulu. Maju. Bapak ini siapa? Si Laura. Wah itulah, langsung do sama sinak kini. I godang mana mau pas atau bola sebelum itu tulang. Asa wasan bercalo tulang. Boy, Gabi jalan. mani tiki. Oh no, abang para musik nami. Asa utang hari Rajai Marga Aritonang. Las di somma di dapat haton sibuk itu di bedang sama musik nah para musik. Gabi jalan. Horas. Besok kami hula-hula Anak Jaya berjaya. deh. Oh, lu tulang. Obat tu buah-buah muna Tuhan na tuari. Niyan dang Jepang outdoor na manggo ketuja walay lasrohanami at Oh, ipe. tulang. Pasunduk bolon na tulang mo na majalo di jaru sahata do hangalani
Ido pan narohani mga dobi hubingi hami. Oh, lo tulang. Udah mulai buhala putih hami do di pasar motor yang baru nalagi. Soni maroro nami. Nung mahuwak kami poras pirsik ni namar ludu. Gabi tuh. Asang gian ma ludu pahorasan. Ludu panggabian. Di hamuna sa luhut na pamulong nami Aduh. asa soni ni na dua-dua mahata ni poras pirma poki baru-baru pencalongan. Pirma to di muna sa luhut na pamulong nami. Luju-luju manang akta pangomoan. Maju. Jadi soni pe poras na boy pasatamnya abang baru bak sedikit pame bolang-bolang parona soni pi boras piri sama hatanai pasu-pasu na oleh kami debatama na pagokot pasu Maju. soni mah emang baru tarang di boras Gabi emang jadi gabi. hopar tuh ulas mak hatai di kiri ada aja obat ada Oh, lo tulang. jadi semua hopar tuh nomor satu kami baru nami Maju. baru nami pahupu dua ina Pahopu. pahupu dua ina Sabat jalo omar apa pahopu tulang? Tahu? Obar tu nama pasat kami adalah tangi yang guna lau semasa penami dua pau ribu dua sida dua nama nasi tidak dapat tabba baru nami dua tu ibotona hera sama lima na udah di pakai Toyota Tersong 5 tulang. sama lima bang Oh, gabi jalo oras. Ay dia pahopui. jadi ulos Jadi samanot tulang. Kebetulan sama 5 perdalan ni damangon huson angko hatay na ng singkaro. Jadi ko pahopu mulai tulang sada dari bawah. Sada tinggal di batu. atau kamu mah Gabi jalo oras. Ada apa mah Dapat matulang ate. Iya. Ini siya na kilo sa barang. Si Pelis. Serenadi Jadi mulai mah. Jadi emang baru don nami hatani ulos. Adorak suluk kami don nami do sawati hatanami itu baru nami emang baru. Om mahami itu baru hasian among nadong isong. Alay yang kabuan sudi adong baru beda nang bebede adong dosa sudi. Jadi saluhut tuh pro mewakili alami lasmaroham kate alay mo lumoy marpanuk kumahamin wan ada donang dia do tahe borku moliate ima jadi alana ada donang tuh ada kasih berani saya ada di popar tu tong ayo putih saya ada alay botoron napuna tapsong 5 jadi di hohela do baru di sororohan lao pasal ulos herbang ulos nagajang si torok rabu pita nami mon tu amat naman po di bata asa ang dia tujuan nyari mangerbang pinapar mo ala hubingin at tuari siyan riwayat hidup hulap boru dobe oh piala ini di tangyang namion marpangido tu di bata asa ang dia tujuannya yon tubuh dihamu anak bawah asa dapat sono di dua tubuh sikur jono peni hariara nunga di bata dihamu anak boru tujuan nari ang gema
Kita bayi di mana dia mau anak bawah. Madu. Pinakikukudur na ako ni Tabian. Dia pehla ko baru kumaringanan. Saya di sini mamu dapat anak kabar sa ulian. Madu. So ni manang di bawah po. Opung. Upasata ni maulo sa opung. Asang giat mangulo si daging mo nang giat. Martinangi amatan na mertua di bata. Asa ibu magodat ko si tok panay na hiton. Dengan doa opung bertumbuh yang baik punya jadi anak yang baik ya. Soalnya mah anggoros na ano po dulu harapan masih di. Soalnya manang di ibu Tony helanani. Tongdo pasahong nanurus di hamuna. Pangiduan nami di hamuna. Dos lo hamuna. Nama bila baru di perborhatun ni ada tuan ng sorna tuan. Asa gajang bari tagabit berlawas julon nami bigyan nami tujulan nun siyak kamu na ate. Akta bari salah semuanya bigyan nami haduan muse. Alana lewat porting permodingin na tuan memang luar biasa do. Mempunyai menading gado lewat perporhatin na tuan set julon ni buruna om mabikas na hingga masih dan nama keluarga. Om mahami ate. Soalnya mana yang baruku. Soalnya pian non hulos. Amang baru na baru saat kami asa balik bagawi mak. Tunggu dalus kedua. Arimu magawe nama hamaranggi nama hula baru pamurun nami. Ala dengkat tu amu mars paululuan. Ala ni masa tay mau lusot kamu. Sama nauli sama dengkan pate nami. Apa yang nami mau lusot? Tu pamurun nami baik kamu mah musina na partisi. Di pertama napasik kupusan napasipaduna silpo di mana? Gabi itu lang. Mula tema dia materi bata mula tema nang dihamu rajai hula-hula nami marga aritona. Lasro hatulang dokok kamu nakin dan nagebe pala dia sakit jolma. Ale apale kombar hiti songonom ma bulu ditatamu parumen nami ima burung. Olong bulu. Lamar tabba matutu dia kahajol mau di tahu julan nyari. Asalam tubuh biakka para daton par pamilyon ng parkeluarga dito tulang ate boras sibirito tina binasa mo nakinamang raja nami gatini amen naman ludu asa hok may songok kata mo nakin say magludu matutu nyon helamudo burumu beremudo ibe beremu di panengin namangon dihazol maon tarlumuwi ma nang dihina dong matutu gomos pangidon nami tulang dihamu hulo-hulo margarito nang adang dope adong mata niari di helamudo di bawahmu saya si morana mata debata jumpa ma dari duluan nabo na jinalahan martinudo bawa ma sugot ni haduan pohon nami buru gimana itu tapal ulos na gajang siguro ka puna binasa mo namang kasi namin napos dorohan namin tangyang naho day siya kamu ulo na margarito nang sa amin kamat bata di lopok ko medyo di basa ma tu anak nami do parmen nami anak do helm matutu amang raja nami mangada di mahamu nek romahan marsoba ari amang molutumpe otik sosadia sobba nami non tuhamu hulo na margarito nang dang nahuli nami mang raja nami molutumpe ber kamu no makuli palilig silang nami may tulang ade
Gabi. Oke, nang siya taon gudang dak sibujio. Soalnya ketulang da, Gabi. amang permusik nami. Neng sopan nami mah hula-hula nami Raja Margarito nang ibet kamu mang musik nau parpuji. Jadi mau lihatin amang buru. Oh, lu tulang. Nung ngaroh kamu masuk ba. Laos di pasar tamu. Soba muna mahide. Ringgit na mata ba bunga-bunga tangan nanya. Kasih marwani Tuhan. Saya meribak gadama. Si kami nabi na mulai kami. Kalau muna tu duluan nyari. Begitu. Asa dawok semua na juru si juru tubuh. Asa punanya dipuli. Dulu isra bunga. Saya dapat anak kana uli mahamuna sohoni ng akapangomongan. Begitu. Amang baru sawati dono kulo tu baru Gabi tulang. so baru bolu boy. Adik sana adik ini muna roh amat dalan jauh nami di pamorga da duau. Tetangga dua ami di ketahu mak sabu anggi konna duau. Alai bolu tupe. Akapatikian na suboy ba Todi mah kasih kegoman. Nah buat tanah-tanah mah ragi masih ranggongan. Tuh pedang bui tam masih topotan. Todi tay mah kasih kegoman. Jadi soalnya mah baru las marwan nami rumah santai mah tuh amuna. Gabi dari Matutina. Ribu kali mau lihat ma pasahaton nami Tuhanmu hula-hulay marga aritonang. Molo diukur lu tulang jarakna siap kita hut kusohon. Lebih kurang martul 5 kilo. 20 kilo abang bro. 20 kilo. Berarti nggak moro apa itu lang. Nah jual 25 itu lang moro masana. Nah huruf di situ lang. Holongmu namar gelengi dan nagabe adong batasan ni perjalanan. Sesar madua mahamu tulang natulang nami sa luhut. Itu pagi amat teribata asadong musin nagabe perguruan nami perburuanmu marga simatjora. Tulang molutung penon mulak kamu siaringan non amat tadi batama napatar kamu di bagasan las roha paju pondok keluarga nak kurang manangan. Hemat itu. Sana na udah kok kami tulang nahu pasahat kami ini perhitian di tulang asa nagabitang kok kamu hami sa luhut apalagi mati helaro di borumu asa tujulan nyari boy saha sompang idon di tulang nakini nanggo apalaro
Mardala di tangan kosong pinang masalah itu lang asal ya siapa tahu nanti sempat datang tidak usah bawa apa-apa udah senang nanti tulang itu amang gitu ya di sini mah tulang gabi mah jalan horas pagi itu tulang mahasatan na tulang Ido kami mati. oh lu tulang Pati namin. Alam ng sikulo masatami si nang tumambur namin. Atong donon na mato amuna. Asa muara do inganan niya Dio. Buta bijang ang panataban. Baik kau masih Dio laos padu mau matu hasa-hasa. Saha mahuhida na maranggi peparan yo pui jorang raja las tapadomu ma molutung adong ison peparan yo pui siat toga sinaga rasa dura mita mama jorang raja na rosel lugu pinang na adong diar muringon suang soni na siap bingkulu sadura mita saluhut Yun, ikaw sa battery ko. Ikaw sa battery. Okay, mak. sana na yung kami Salam sehat. siap peparan yo pui toga sinaga sedodo posisi ama sian jorang raja lugu pinang jorang raja na adong diar muringon dohon na siap bingkulu asa saudura kita saluhut